reka nguhereze ikaze kuri Raza Media TV. Ni wa mwanya tugaruka ku byasohotse mu binyamakuru. Ni ibiki byiriwe bivugwa mu binyamakuru byo mu Rwanda ndetse no mu karere. Mu kinyamakuru Umuryango baratubwira ko babiri bishwe n'inkuba mu karere ka Burera. Bobi Wine we ngo agiye kongera kwiyamamariza kuyobora igihugu cya Uganda. Mu kinyamakuru Imvaho Nshya bo baratubwira ko Mineduc yatangaje ko igiye gusohora amanota y'abanyeshuri bakoze ibizamini bya leta mu mwaka w'ibihumbi 2024 na 2025. Mu yindi mitwe y'inkuru yasohotse biravugwa ko FDLR igiye gusenywa. Tugarutse ku kinyamakuru Umuryango, inkuru y'umutwe ivuga ko FDLR igiye gusenywa iragira iti: FDLR izabandwa yerekeza hehe nitangira ibikorwa byo kuyisenya? Uyu ni umwanditsi w'iyi nkuru niwe wibajije ati irabandwa yerekeza he ko igiye gusenywa? Tugarutse ku nkuru y'uko Mineduc yatangaje ko amanota y'ibizamini agiye gusohoka. Mineduc yatangaje ko ku itariki 19 z'ukwezi kwa munani umwaka w'ibihumbi 2025 amanota y'abanyeshuri bakoze ibizamini bya leta azasohoka isaa 9 z'igicamunsi. Amanota azasohoka n'ay'abahe banyeshuri? Mineduc yatangaje ko amanota y'abanyeshuri bigaga mu mwaka wa gatandatu wa primaire ndetse n'amanota y'abanyeshuri bigaga icyiciro rusange kibanza azasohoka. Ubwo ni P6 na Senior 3. Byatangajwe ku itariki ya 17 ukwezi kwa munani, ni ku munsi wo ku cyumweru. Abakandida bakoze ibizamini by'amashuri yisumbuye mu cyiciro kibanza aba ni muri Senior 3 bari basaga 149 134. Abakobwa bari 82,412. Naho abahungu bari 66,722. Abakoze ibizamini byo mu mashuri abanza bari bisaga 220. Abakobwa ni 120,635. Naho abahungu ni abasaga 100,205. Muri abo kandi hari harimo n'abafite ubumuga 642. Tukwibutsa ko ibyasohotse mu binyamakuru ubigezwaho ku bufatanye na Razatec. Razatec nitwe tugusanira ibikoresho bya electronique byangiritse.
ibyo bikoresho birimo televiziyo, mashini, kompiyuta, telefone, ipasi, ampuri n'ibindi. Muri Razatec kandi tugukorera installation z'amashanyarazi, aho tukwestarira amashanyarazi ayangiritse ndetse n'ibishyashya. Tukwibutsa ko ushobora gutunga umutekinisiye wawe bwite ugukurikiranira ibikoresho byawe bya elegitoronike, aho nta handi wamukura usibye muri Razatec. Reka duhure mu kiganiro cyacu cy'ubutaho, n'ubundi tukugezaho ibyasohotse mu binyamakuru buri munsi. Kanda subscribe kuri Raza Media TV ukomeze ubane na Raza Media mu biganiro byacu bya buri munsi. Tuzasubire ku munsi w'ejo nanone tukugezaho ibyasohotse mu bitangazamakuru bitandukanye.